Indoda ayisebenzi ixhomekeke kum, yonke into ndiyenzela ngokwami. Ndadicide ukuthi ndihambe nebhenki ndiyoboleka i-30,000 ukuthi azokwazi ukuthi enze i-security ne. So ndahamba ke ndamfundisa ke i-security warayithi. Xa ndimfundisa i-security ndam-upgrade ilantuzana ii-courses zakhe wenza nee-firearms warayithi. Xa after erayithi wandibaleka umfana wanishiya wandishaya nemthwalo welowuni ngoba andiyazi ukuthi ndizobhatala ngantoni iloo nto andikwazi ngoku ndigqothela semsebenzini andisasebenzi umfana akasafuni nondibona andiyazi ukuthi ndizothini. Ndiyacela torho Jozi ndicela nindincede yapha nimfunele lo mfana. Kaloku zimbini ngoku i-ex yam ndineentombi zam endijola nazo mna. Unamandla unesibindi sothetha le kako ithethayo uzoyibhatala le mali okanye awuzuyibhatala. U-ex ozothi isoze. U-ex ozothi isoze. Ake nibambe lo mjida lo. Anibambe lo mjida nimfake embatheni. Mama, ngicela ehlisa umoya. Ngicela nimkhuke. Ngicela nibambe lo mjida fethu. Molweni mandisibulisela pho kuni nonke emakhaya. Elami igama ndingu-LAVAWS pronounce love singumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzakulayita mshanami. Well bafethu namhlanje sibhalele ngusisi lana. Usisi uthi kunengxaki nje ucela ukuthi iJozi Bioscope imncede ngayo. Andiziba mde kakhulu ke mina ke ngoba ndimde already. Ngicela sizivele lapha kuye usisi. Mama kunjani? Molo bhuti unjani? Ndiyaphila nami mama. Bengisacela nje usixelele ukuthi mama igama lakhe ngibani kwaye usibhalele namhlanje apha eshowini. Igama lami ndikuZimbini. Into endibangela ukuthi ndinibhale lapha eshowini kaJozi FM. iJozi Bioscope. Ndine-boyfriend sisuka sonke emakhaya. So xa sisuka sonke emakhaya nale boyfriend le sa-decide ukuthi masizofuna umsebenzi eGauteng. Xa sizofuna umsebenzi apha eGauteng, i-boyfriend wathola i-cousin yakhe yasipha indawo ukuthi sizohlala kuye. Nyani ke ndawufumana ke ilantuzana sayifumana indawo. Sahamba ke sayomaketha. Xa simaketha ndafumana umsebenzi mina. Xa ndifumana umsebenzi kanjalo ilantuzana indoda ayisebenzi ixhomekeke kum, yonke into ndiyenzela ngokwami. So ndahamba ndadicide ukuthi ndihambe nebhenki ndiyoboleka i-30,000 ukuthi azokwazi ndiyoboleka i-loan phaa ebhenki ukuthi azokwazi ukuthi enze i-security ne. So ndahamba ke ndamfundisa ke i-security warayithi. Xa ndimfundisa i-security ndam-upgrade ilantuzana ii-courses zakhe wenza nee-firearms warayithi. Xa after erayithi wandibaleka umfana wanishiya wandishaya nemthwalo welowuni ngoba andiyazi ukuthi ndizobhatala ngantoni iloo nto andikwazi ngoku ndigqothela semsebenzini andisasebenzi umfana akasafuni nondibona andiyazi ukuthi ndizothini. Ndiyacela torho Jozi ndicela nindincede yapha nimfunele lo mfana igama lakhe Mxolisi. Ndiyacela Jozi andiyazi soyithini le nto. Benimthanda vele kodwa kunjikele sisuka sonke sihlupheke ezilalini ngoku uzonjikela eGauteng. Lapha kodwa ke asifani mama ngoba bakhona futhi amadoda amanye right uyabo. Ngizama understand mama before siyomhlasela uba mhlambe ngiya-understand unomsindo. Uke wazama ukuthi mhlambe uba umreport emapoliseni uyakubona because siyesithande thina ukuthi mase singenele. Ndazama ukuthi nihambe nomreport emapoliseni bathi basebhizi nayo le case le. Jones, Mr Plexina, can we go? Singaya mama singahamba. Okay. Ndiyacela mama kodwa mina ngisacela wehlisa umoya. Ndiya-understand. Siyayimalenga ngazoyithatha. Understand ukuthi stress that's why ukanje ne. Kodwa benicela mama mina uthi wehlisa umoya sikuncedise ngendlela right. Ngibhlungu ukuthi ndiyakhutsha na ilantuzana endlini endihlala kuyo. Bayayifuna badla indlu yami ngendaba yakhe lo mfana. No, ndiya-understand mama. Ngizothatha le mali. No, hayi mama sokunceda si-understand phaa kuye. Andithi uyatsho mama. Ngifuna undibona lapho ndihamba khona akasanifuni. Noma kuthi zama umfonela uyablock ilantuzana zami ii-calls zami. Ngoba sekaphangela nje. Yena seyiphumelele ngoku. Bakhona abafana aba-right apha ebomini qha bakhona abanye futhi ukuthi ungabanceda ngoba umuntu umthanda uzixela uba uyamnceda ngenhliziyo yakho yonke ngoba uyamsizela kule meko kuyo uyakubona. So gqibe kwenza isidenge. Umfana ufundisile isifundo yeke angisaphinde ngincede umfana. Siya straight man siyangena. Nathi indlela sokujoba ukuthi sikhona ngapha sesizofika. Sikhona ngapha. Ndiyaxolisa mama. Singena kule fence ongapha. Oh. No, benisacela wehlisa umoya man, ngiyacela man, ngicela wehlisa umoya. Kodwa nomfana ngimabili yona songibonisa. Yo no, ngiyacela kungaliwa mama, ndithi manje into esingayifuni ngoba sowubhalele thina safika ngokwethu. Siyakucela uba usivumele senze umsebenzi ngokwethu sizwe. Uhlala kwalapho. Oh. Koko.
Uthe ngubani ngumxolisi? Umxolisi. Qoqo, nanke. Hey, uyasela nosela. Hey bhuti. Lile ncila. Mama, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, anibambe. Mr. Jones, anibambe lo mfana. Ima, sithanda sami intoni? Ngicela umzise ngapha. Awuthomba ngaba wena undenzela isecurity sira. Wathi lampatala machonisa. Utela uzempatala zimbili. Mr. Jones, check this guy outside. Bamba. Yeah, Plexin, bamba lo muntu. Bamba. Uzobaleka lo, ungabaleki. Hey, it's a naye ngapha, ungabaleki. Ka relax. Relax. Ebhuti kunjani? Ngiyaphila kunjani? Yeah, ngingulavasi mina from iJozi Pescope, icrew lesihamba nayo. Yebo, ehlisa umoya mama, ehlisa umoya ndiyacela. Ngumxolisi mina. Umxolisi, ehlisa umoya Buya mama. eEastern Cape eVetlisa Satha. Okay, Satha bhuti. Yewe, utheni ke wena Mkhaya uzofuna uniphoxa, uyaniphoxa kaloku. Yabo lento yenzayo, uyaniphoxa and ndiyazi uphoxa nabakhaya abaninzi. Oqala uzimbini ex yami. Besithandana. Yewe. Sasuka emakhaya sazashwa eGauteng. Sizozama isicebo lomsebenzi. Yewe. Wafika uzimbini mina ndingasebenzi. Wasebenza yena ke ngoku. Makusebenza yena wandenzela isecurity. Isecurity ke ngoku wandenzela isira. Ndivile yazi lonke libalo ufuna unibalisela lona ndivile wena mntakwethu qha ndifuna uyazi mina into endifuna uyazi ukuthi wakwenzela isira ngemali yakho wayithathe lona ndithi iye wandenzela yona. Hayi waboleka imali andithi waboleka imali. Sephucukile ngoku sefuna abafazi ababhetere kunami. Khasi phela sonke wanishiya. And wathatha malini andifuna even 1000 imali ngayo. I-30,000 owayibo. Nanhlanyisa. Yeah, understand. Mfonini, uya-understand uyabona lo mama uthi unomsindo kanjani? Kaloku uzimbili ngoku i-ex yami ndinentombi zami engijola nazo mina. Unamandla unesibindi sothetha le kako ithethayo mfonini. Sentsho unesibindi sothetha lento ithethayo. And ngokwayona nto ndinayo ke ngoku ndazi ne-AK47 elapha ndenzela zona. Ngoku mama mina kumele ngi-understand from both sides. Mama Uyandazi wena. Kumzi wami lona. ngicela nibambe umama. Phuma kwami. Emfonini. Emfonini. Anibambe umama, ngicela ubambe umama, Mfonini, yazi wayisila. Kutheni ke ngoku ungasabhatala uyaphangela ndithi wena ngoku wayenze. Ngiyaphangela. Kutheni ke ngoku ushiya usisi wabantu nezikoloto owakwenzela zona wena ukuthi ubomi bakho buchinje ube right. Kaloku bedonyela isenta lo ngxaki yakhe. Ilapho la. Ebedonyela isenta awuncam nami leyo waloko. Mfonini, xa usijongile icala fanele siyadlala na. Ayona nto lama ndidlala. Wenza amahlaya kaloku wena ubona uba sisirious. Ahambe kwami, akaphume kwami. Emfoni sifuna le mali oyaboleka. Soze yenzeke loo nto. Yafunga mawami. Soze yenzeke loo nto. Wena andithi le nto uqala uyenza xa ehambe yedwa. Namhlanje uhamba nathi into kumele understand. And thina sizumamela lo dodo. Asizumamela lo dodo wenzayo wena. Andizumamela. Asizumamela lo dodo wenzayo. Akazuza kanje xa isiza kwami. Akazuza kanje. Andithi uhlela uyenza kanje. Kumele phone ngoba uzom-avoid ungapick up i-calls zakhe. Abafone. Musa usaziphendule ne-calls zakhe. Uyareporta kwami ngoza kwami awusinje. Ndithi awusaziphenduli ngani i-calls zakhe. I-calls zakhe anakuxesha lakhe alo ngoku. Imali yakhe. Yo, sisi abantu ngiyacela ehlisa umoya. Ngiyacela uzoba ehlisa umoya. Ndiya-understand ukuthi nomsindo. Uzobuze apha. Imali Uzoza apha mfana. Andizubuya. Okay, jonga mfonini. Yabona le emthandela wena Mr. Jones ngathi this one is a problem. Futhi sifuna imali yabantu apha.
sizele le 30,000 andithi uyaphangela wena so uyakwazi ukuthi uyibhatale wena ngokwakho yika bani le mali bibolekwe ngibani ibolekelwe wena kaloku ifunwa kuye kaloku ibibolekelwa bani bengekho kaloku sentsho ibibalekela bani le mali ayibalekanga lonto bendingekho mna ibalekile ngoba besenzela wena le mali izidingo zayo beziza kuwe ayona nto kuyena osani contract andimi so ngoku ngoba iphume ngegama lakhe akabona makathini ayongcaka yami leyo ndinengxaki zami ezindimeleyo mna ungasiqheli kakubi ayona nto ndinengxaki zami asikoyiki thina siyakuhlonipha ungasiqheli kakubi ndinengxaki zami mna zindimele nangoku ukuthi ufuna ukulahlekelwa ngumsebenzi andizulahlekelwa umsebenzi lo ngowami wakho ngowami lo msebenzi Kodwa nesira yami wena nesira yami if siye emsebenzini wakho apho uphangela khona siyokuxelela iibhosi zakho uba lamaphepho nawo wafumane njani ubona ngathi kuzoba mani ibindimi umuntu abesenza u-in odino c ngoku ibindimi asenza security kodwa imali kabani le kwenzisele yonke loo nto uba bendifelile kwezo zinto uzobe udlalise imali yabantu kaloku ndiyasebenza ke ngoku yeyami le mali yakho yeyami le mali ayo yakhe yebhuti uyakubona yazi uthetha into engekho uthetha umsangano eyona nto ikhona le ndiyithethayo khona le ndiyithethayo bhuti uthetha umbhedo omdala uzokwenzani apha uzothini apha kwam uzoyibhatala le mali okanye awuzuyibhatala esozothi isoze exozothi soze esozothi isoze Lexina ake nibambe lo mjida lo anibambe lo mjida nimfake embotheni mama ngicela ehlisa umoya ngicela ngicela nibambe lo mjida fethu ngicela nibambe lo mjida mama ehlisa umoya ngicela ehlisa umoya manje ngiyaxolisa guys crew asinamanzi asinawo because uyabona ngiyaxolisa umuntu omdala ngiyaxolisa no lo sihamba naye ma no uzoyibhatala mama uzoyibhatala into esoyenza nje uMr Jones bazobuya naye sihamba naye siyomusa le epolice station ukuthi eyosayina uba uzoyibhatala kanjani le mali andithi nayithatha ngokuvumelana kwaye ke sine evidence yonke apha ngoba sishutayo nje uba sizofika sithini phambili ngoba angeke kaloku udlale ngawe lo udlale ngawe kakhulu futhi cinga imali engaka ndidakalisende nje ukuthi ngibamenzele ukuthi abe right elifini yakhe hayi ngeke bakithi angozani nokukhela abazali bami indlu ukuthi ngidakalisende xa ukuthi ngiyenzele yena ukuthi aphumelele empilweni sisigezo kwaseso sikhethayo akasemdala for uthetha lelo lwabisho uthetha asho ngoba usathi libhansi umuntu omdala ongaka ufuna usithetha lo msanga thank you so much crew thank you so much Mr Mike thank you so much angazi nawe alright lamanzi ngoba ngiyabona apho okay guys niyabona ke nani into esiyenzayo njengamanje ke sisa uMr Jones bathathe lo mjida bathe bamusa straight uyasho uMr Jones ukuthi bayombeka straight emotweni njengamanje so into esoyenza thina manje ngizothatha usisi sihambe lento ngifuna uqale siyoreporta la usebenza khona ubhuti ukuthi eyazi ngiyaxolisa mama sizohamba njengamanje guys niyabona nani ukuthi umama nje ngifumane nje le mali ngaphela evekuzeni no asambe naye ngicela sambe mama siyongena emotweni lapho kuMr Jones ne guys ngizonibona on the next episode niyabona nani into eyenzakalayo njengamanje sengilandela umama no Mr Jones no Mr Blacksina lapho ngaphambili ukuthi siye umjida lo sihambe naye le police station siyabachazela ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi akusiuye kuphela umama onalenkingo nayo khona abafazi abaninzi la abaphilayo ezweni nayo yonke indawo emhlabeni ukuthi uthola umuntu uthathela indoda iloni eyixelela ukuthi ufuna ukumkhuphula ngoba efuna ukuthi ebe nempilo engcono naye bephile bonke bobabini bekhulisa ingane kodwa yena ebuye decide ebone kungcono ukuthi edlale ngomuntu kanje sekathathe imali iloni ethi sekazibona ukuthi impilo yakhe seyitshintshile seka right sekabona kungcono ukuthi lo muntu emshiye ehambe yophila nabanye abantu bengaphili nabo kwaseqaleni yabona ngokuyamjikela uthi isifundo umfundisa sona ukuthi abantu bajikelana umuntu akamjikela umuntu umbona ngezenzo zakhe kwaseqaleni ushuthi yena udome usisi wazenza ngathi basokola bonke nosisi uzofa la usisi ofa khona kanti uyayazi ukuthi yena nje ufuna ukubenefita ufuna into ozoyibenefita kuphela mangabe unenkinga nawe lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on josephescope.co.za nokuthi nisfollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook sikhona ku TikTok ningalibali nokuthi nicommente nishare ama videos wethu nixelele nabanye abanengxaki ukuthi Joseph Pescope is here to help people. I'll see you on the next episode guys.